Haia, Wplabobihocdw baby I chi trwy'r lefel reit fyny. Dyna ni. Dyna ni. Ni ar bwys yr... ni ar bwys y stereo a dwi wedi tynnu Jonny Cash allan. Ar hap wrth gwrs. Wplabobihocdw24.10. Mae'n ddydd Gwener. Mae'r haul wedi bod yn gwenu. Ni'n mynd I wrando ar y gân gyntaf ar ochr 1 neu ochr 2 o'r album yw... Dwi ddim yn gwybod beth yw'r album. Ydy'r pethau'n gweithio nhw? Na'r cwestiwn. Ti'n glywed The Welsh Whisperer ar raglen Jones Evans, ffarmwr, wneud swnau tractor, a Welsh Whisperer yn cael cyfweliad efo fe. Yn atgoffa fi pa mor ddinesig ydw I, ond eto dwi'n deall y diwylliant amaethyddol. 1.5% ohono fe. Dwi'n ei ddeall e. Dwi'n gallu cofio gwneud y dip efo'r defaid. Hafau, hir, melyn, gwair. Gallu cofio gwneud y gwair, casglu'r gwair, gwneud y bales. Belo. Ni'n belo nawr, Welsh Whisperer. Ni'n belo. Ni'n belo nawr. Ond dwi'n cofio hwnna yn gymys gyda sylwebaeth Testmat Special ar y transistor radio efo John Edrich yn neud 200 yn erbyn West Indies neu Australia. Dyna ddiwylliannau yn ffrwydro, de.
mewn beidi. A dwi'n cofio arogl y beidi. Y tail a'r gwlybaniaeth yn llifo. A wedyn y godro, dwi'n cofio'r godro. Nes i erioed godro. Ond dwi'n cofio fy Uncl Dau oedd yn cefnogi Abertawe yn godro. Ac yn meddwl, dwi ddim eisiau gwneud yna. Roedd fy chwaer yn gaeth i ddiwylliant y fferm o ran ceffylau. Doedd dim gwahanu ni oddi wrth bedolau y ceffylau a mwng, byddi mwy nag un mwng, myngiau y ceffylau a chlistiau a'r neidio dros y ffensys yn y paddock yng nghefn fferm Tylegarw. Roeddwn i, wrth gwrs, lawr ar bwys yr afon, nes o'n i'n clywed llais fy chwaer yn galw, "You! Come and break this foal in!" Oedd rhaid fi eistedd ar ben Flicker, by name, by nature. Fy daflwyd Bobs oedd i ar gefn Flicker. Syth ar ymhen ôl. Methodd fy mhen y garreg o drwch blewyn. Bydde rhai yn dweud, nad yw hynny'n wir. Record Uncle Fred yw hwn. Mwy tebyg i Uncle Fred nag unrhyw un arall, Jonny Cash fyna. Ac wrth gwrs, daeth Rick Rubin a Jonny Cash yn ôl. Dwi'n cofio hefyd oedd gan Uncle Fred, neu deulu Uncle Fred, Cockney Uncle Fred oedd yn briod efo chwaer efo mam. A oedd Uncle Fred yn gweithio yn Honsenni yn yr orsaf milwrol. Man, effyn ni, oedd efo dweud. Oedd ar estyn i felt. Oedd ar estyn i felt. Os o'n i'n gadael drws yr cwt hwyed ar agor, nid hwyed, ieir, cwt yr ieir ar agor, oedd e'n dweud, "You're having it!" So o'n i'n gwneud yn siŵr bod fi'n canolbwyntio. Ond fe oedd fy hoff wncl, heblaw am Uncle Bryn ac Uncle Dau. Stori arall yw Uncle Jeff. Waw. Fe welswch chi albums, dwi'n mynd i ddewis un album o'r hynny, gallai fe fod yn Erasure, gallai fe fod yn Thomas Dolby, gallai fe fod yn newn i am hon. Dyma Erasure, Love Boat. Clasur o album, amgen. Pop arno fe, wrth gwrs, ond mae hon yn arbrofol iawn o ran i chynhyrchiad. A ges i oherwydd oedd gennau vouchers i wario ar Amazon, a dwi byth yn gwario prynu unrhyw beth ar y ryngrwyd. Rhowch i mi arian parod ar busnesau lleol unrhyw amser. Ond, ges i hon oherwydd oedd ges i gift voucher. So, pa i newn i amdano fe? Gewn ni 2 gan, dwi'n meddwl. Anodd dewis i ddweud y gwir. Dwi'n gwybod. Moon in the Sky, Surreal, Catch-22, Here in My Heart, Love is the Rage. Everybody do the gleam of love. No, to pa un yw. Mae rai fi fynd am hon. Love is the Rage. Pa un yw e? Love is the Rage, yw e? Wel, gawn ni weld. Na i roi ar 7 modfedd i weld pa gan sy'n glanio, oce? Bydd yn glanio hanner ffordd.
swnio'n erchill. Swnio'n erchill. Wel, dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Dwi'n meddwl bod y nodwydd wedi chwythu fflwc. Wel, wedes i bod y cynhyrchiad yn amgen, yn do? Ewn ni efo'r gan gyntaf i weld sy'n mae pethau'n mynd, oce? Gewn ni weld. Na, diolch sy'n ddaw gwybod wedi. Wel. Oce, mae'n swnio'n well unwaith fi droi y lan a troi'r bas lawr, a dyma yr ail gan oddi ar y chordau, dyma Love is the Rage. Rydych chi'n gwrando ar Wplabobihocdw. Baby! If I were a woman, I would be mad enough to keep you warm. And boy, if I were a man, I would be strong enough to hold you tight when I cry. And I'm in the mood, I will try to keep
don't wanna lose you. Love is divine, love is a rage, melancholy. Don't wanna go, love will be time, love will be mine. Don't wanna lose you. Wel, diolch yn fawr iawn am rando, Hugh. A hefyd dwi wedi clasur y gan hon, ond mae'n rhaid ni stopio fe. So mae gennym ni sawl can gyferbyniol fyna ar Love Boat. O'n i'n mynd hoffi'r album pan fath y mas. Pan ddechreuon ni chwarae hwnna, do'n i ddim yn hoffi e chwaith. Ond wrth i ni droi yr sain i fyny a llai o fas oedd e'n swnio well. Ond mae'r cynhyrchiad yn sicr yn dodgy. Nid yn dodgy, yn arbrofol. Dydy o ddim i'w cael ei chwarae ar y radio, mae hwnna'n sicr. Nawr te, mae fy mhen yn cosi dan hetiau, dan gyfres o hetiau wlanog yn yr oerfel. Mae fy enaid wedi deheu i ddyfyrio a chanu. Dwi'n mynd i ganu ar Wpla y myfyrdod canlynol. So, ni'n mynd i droi at rhan 10. Right, yes, good. Dwi wedi wneud rhan 9. A dyma rhan 10 nawr te. A be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i stopio fe fyna. A dwi'n mynd i recordio fe ar wahân. Fel can. Sengl Ionawr 2024. Dwi wedi gwneud sawl un, o leia 17, dwi'n meddwl. 18 falle. So mae'r awydd gen i gael yr awen. So mae beth yw enw, er mwyn i chi wybod, mae at most devotional Bible yw e. A dwi wrth y modd â
Oswald Chambers. Mae gen i lyfrau eraill, a weles i hon yn Llandudno am 5 pint. A ni'n meddwl, wel, ffwrdd â fi. Oherwydd mae yna gyfres o ddarlleniadau i fynd efo pob darlleniad o'r Beibl. So Genesis 20 yw hwn, a teitl yw Humiliation and Honour. A be na i ddarllen e nawr a wedyn na i chanu hi ar fideo arall. Rydych chi'n gwrando ar Wplabobihocdw. The way in which, Oswald Chambers, the way in which Abraham offers his apologies reveals clearly that he was ashamed. The fear of man that had driven him earlier was awakened afresh by what he had so recently seen in Sodom, and he was suspicious of human nature everywhere. Abraham ashamedly explains his motive and his equivocation. Genesis 20:11. Be mae'n dweud fyna de? 11, mae'n dweud, but the men reached out their hands and pulled Lot into the house with them and shut the door. Mae hwn yn hanes rhyfedd. Hynny o, ni newydd... mae'r rhagluniaeth yn rhyfedd yn diwedd. Ond mae rhaid fi gario ymlaen efo hwn nawr. Ni newydd glywed Erasure yn canu Love is the Rage a Here in My Heart. Gadewch ni astudio. Wow. Y geiriau Here in My Heart I ddechrau. Burning deep down inside like a fire. I can see in your eyes my desire. Here in my heart I will love you forever. Fall in your arms, I am yours, yours to hold. Bright like the love in your eyes, I do know you love me. Crying alone in the night, moments gone now, forever tonight. Tell no lies, I can see softly, screaming. Comes alive, comes to me, am I dreaming? Here in my heart I will love you forever. Fall in your arms, I am yours, yours to hold. Ac yn y blaen. Bright like the love in your eyes. I do know you love me. Crying alone in the night, moments gone now, forever tonight. Burning deep down inside like a fire, I can see your eyes in my desire. Here in my heart. Okay. It's dim byd newydd fyna yn dilyn, a wedyn Love is the Rage. Woman, if I were a woman, I would be man enough to keep you warm, and boy, if you were a man, I would be strong enough to hold you tight. And when I cry and I'm in a mood, I will try to keep on loving you. Love is divine, love is the rage, love me alone, lovely day. Love is bizarre, lover be mine, don't wanna lose ya. Love is divine, love is rage, melancholy, I don't wanna go. Lovely time, lover be mine, don't wanna lose ya. Lover, if you were my lover, would you be kind enough to take no other? Boy, if I were a man, would I be strong enough to practice what I preach? When you're out of reach, I would sigh and stumble through my speech. Love is divine, love is the rage, leave me alone, lovely day. Love is bizarre, having a laugh, my love will do ya. Love is divine, love is the rage, melancholy, don't wanna go. Lovely time, lover be mine, don't wanna lose ya. Okay, so, pawb yn gwybod am Erasure, dwi'n caru music nhw. So, fan hyn mae gennym ni hanes dau angel. Os chi ddim yn credu mewn angelion, digon teg. Dwi'n credu mewn angelion, mae'r Beibl yn sôn am angelion. Creaduriaid nefolaidd. Cynorthwywyr Duw, fe? Rhaid fi adolygu hwnna. Creuwyd dyn ychydig is na'r angelion? Ydw i'n iawn? Pidwch gwrando arno fi. And he was suspicious of human nature everywhere. Abraham ashamedly explains his motive and his equivocation. He admits that Sarah is not his sister,
but he also indicates that his reason for lying has deservedly brought him humiliation. There was none of the sneaky element in Abraham that we see later in Jacob. Abram was trying to guard Sarah for God because of the promised child. Our Lord never evidenced the slightest sign of fear or cunning or diplomacy. He was never suspicious of anyone, yet he trusted in no one except his Father. Sef Iesu Grist yw Chambers yn cyfeirio ato fe fel our Lord. He was never suspicious of anyone, yet he trusted in no one except his Father. Consequently, he was never vindictive, nor was he ever humiliated. It is only possible to be humiliated when we are serving our own pride. Abraham's defects are clear and his sins obvious, but his nobility is extraordinary. Phases of his life may be used as a type of sanctification, but Abraham himself is a living example of the life of faith with both its failures and its successes. Sanctification is not something our Lord does in us. Sanctification is himself in us. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. That's 1 Corinthians 1:30. Yn Gymraeg, dwi'n mynd i estyn hwnna'n Gymraeg nawr, mwyn i gael clywed y geiriau, 1 Corinthiaid 1:30. Mae Chambers yn dweud, sanctification is not something our Lord does in us. It is not something our Lord Jesus Christ does in us. But what is it? Yn ôl 1 Corinthiaid 1:30. Gadewch chi weld hwnna? Mae'n dod nawr. Mae'n dweud, ac felly 29, ac felly ni all neb ymffrostio ger boron Duw. Ond trwy ei weithred ef yr ydych chwi yng Nghrist Iesu. Trwy ei weithred ef. Yr hwn a wnaed yn ddoethineb i ni oddi wrth Dduw. Yn gyfiawnder a sancteiddhad a phrynedigaidd. Felly y mae'n ysgrifenedig, y sawl sy'n ymffrostied yn yr arglwydd. Nawr, dyna air i fi. Mae rai fi ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist, Yeshua. Does? Cos pechadur ydw i, dwi'n rwtsh. Dwi'n berson gwael, dwi'n hunanol. So mae rai fi ymffrostio yn y person perffaith oedd yn Dduw hefyd. Gafodd ei ddanfon o'r nefoedd a sy'n nawr yn eistedd ar ochr dde Duw y Tad yn y nefoedd. Dwi'n mynd i ymffrostio yna fe. Dwi'n mynd i ymffrostio fe ar Wplabobihocdw24.10. Cos hebddo fe, does gen i ddim gobaith o gwbl. A mae'r byd yma yn mynd i ladd fi. Heb Dduw. A'r ffordd at Dduw yw Yeshua. Dwi yn ei gredu e, dyliwn ni ddim cywilyddio bod fi yn ei gredu e. Diolch. Dwi ddim yn mynd i ganu hwnna, cofia. Gan bod fi wedi astudio fe nawr, does dim eisiau fi ganu e. Neu ganu rhywbeth arall. It is only possible to be humiliated when we are serving our own pride. Wel, dwi wedi cael fy nghywilyddio digon yn do. Mae yn deimlad anifyr. So, dyna ni, mae hwnna'n dda.
Dwi ddim wedi cael fy sbardino i estyn y gitar nawr, so dwi'n mynd i fynd nôl at gan ar y vinyl. Diolch Erasure, caru Erasure. So, beth yw hanes Genesis 20? Genesis 19 oedd beth y darn yn sôn am y ddau angel. So 20, 11, and Abram said, because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will kill me on account of my wife. But indeed, she is truly my sister. She is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said to her, this is your kindness, that you should do for me. In every place, wherever we go, say of me, he is my brother. Wel, dwi ddim yn deall goblygiadau hwnna i gyd, mae'n rhaid fi gyfadde. Ond os awch chi nôl i Genesis 19, fe welwch chi ar y card. A'i heirlligrwydd, dynoliaeth yn gwneud beth maen nhw eisiau. Swn i'n awgrymu, a dwi'n eog. Fi yw'r un mwyaf eog. Yn hynny o beth. Ydych chi'n fy nghlywed? Dwi ddim yn pwyntio bys. Dwi'n cyfadde. Mae fi yw'r pechadur mwyaf. A dim ond trwy ras Dyw, dwi'n gallu sefyll fan hyn a dweud rwy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Fel fy unig obaith am fywyd trygwyddo. Dyna ni. Cool. Diolch. So ni'n mynd i wrando ar gan arall nawr. Pa un chi'n meddwl yw e? Dwi eisiau clywed everything, everything. A gewn ni drafod wedyn, cos dydy record everything, everything ddim ar gael yn ddigidol gyda fi. Trydydd album neu pedwerydd album nhw oedd e?